umugabo wabashije kurokoka impfu zigera kuri 600. Fidele Castro wakoze mu jisho rya Amerika, umugabo wavuze ijambo ritazibagirana mu mateka, umugabo wabashije guhangana na Amerika kugera aho Amerika imuhiza inshuro nyinshi bikarangira yishwe n'urw'ikirago. Reka nkuramutse mukunzi wa Bwiza TV, uri wabanye natwe wakoze subscribe nawe utarayikora, ndagusanga uyikore kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru arimo ibiganiro, amakuru atandukanye, amakuru hirya no hino, amakuru avugwa mu gihugu, amakuru avugwa mu karere, ndetse n'amakuru avugwa hakurya ya Afrika, ndetse n'amadocumentary cyangwa se ibyegeranyo bitandukanye. Fidele Castro wayoboye Cuba yari umukuru w'igihugu wa mbere wari ukuze ku isi kandi wari umaze igihe ku butegetsi. Fidele Castro yari perezida uruta abandi mu myaka, naho leta zunze ubumwe za Amerika zagerageje kumukuraho birananirana. Numwe mu bakuru b'ibihugu bahanganye kandi bazunguzaga Amerika ku buryo bugaragara. Fidele Castro yivugiye ko yarokotse impfu zigera kuri 600. Abashaka kumwirenza birangira bakamye ikimasa. Fidele Castro numwe mu bari icyitegererezo mu gukora politike y'impinduramatwara y'igikomunisti. Castro yavutse mu 1926, avukira mu muryango w'umutunzi Angel Maria. Yari afite ubutaka bwinshi ariko aba umuntu uharanira impinduka, amaze kubona ubudasa buri hagati y'ubuzima bwe bwiza n'abandi benshi babakene. Fidele Castro yiyemeje gukuraho ubutegetsi bwa Batista bwari bwaramunzwe na ruswa, gufata ibintu bukabyoroshya no kuba harimo ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene. Cuba yari icyanya cy'abatunzi bashaka kwinezeza, ikaba ari yowe n'abantu bakunze kuvugwaho imikorere mibi ndetse ruswa, uburaya, fraude n'ibiyobyabwenge. Fidele Castro we na bagenzi be baharaniraga impinduka, bateguye intambara maze bajya kurwanira mu misozi ya Sierra. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 1959, igisirikare cy'abarwanyi be binjiye mu mujyi wa Havana, maze Castro aratsinda wayoboraga Cuba ahita ahunga. Cuba ifatwa na leta nshyashya irimo umunya-Argentine Ernesto Che Guevara. Icyo gihe ku buyobozi bwa Fidele Castro bemeye gusubiza ubutaka abanyagihugu no kurwanya uburenganzira bw'abakene, ariko haciye igihe gito leta yashyizeho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe, abantu benshi barahunga, abandi bajya mu magereza, bashyirwa mu nkambi no ku mirimo nsimburagifungo, imfungwa za politike. Fidele Castro ishimangiye gahunda ye muri Cuba, icyo gihe yagize ati: nta komunizme cyangwa marxisme, ariko hari demokarasi irimo bose hamwe n'uburenganzira rusange n'ubutunzi busaranganyijwe neza. Mu 1960, Fidele Castro yahaye igihugu cye amashyirahamwe yose yari afitwe n'abanyamerika. Mu kwisubiza mu maboko y'abanyakiba, Amerika yahise ifatira ibihano iki gihugu. Castro yavuze ko agomba kwegereza abasoviyete hamwe n'umukuru wabo Nikita Khrushchev. Naho hariho abavugaga ko yinjiye muri Soviet mu gushaka kwihimura kuri Amerika ndetse no kugaragaza amatwara ya komunisme. Cyaba cyarabiteye icyo ari cyo cyose cyatumye Cuba iba mu matwara ya komunisme, ihinduka isibaniro ry'urugamba rwiswe intambara y'ubutita, guerre froide. Mu 1960, Amerika yagerageje gukuraho leta ya Castro, maze mu gushinga igisirikare kigizwe n'abanyakiba bari barahunze ngo batere Cuba. Ku nkombe za Bay of Pig, abasirikare ba Cuba basubije inyuma icyo gitero, maze bicamo benshi, banafata mpiri abagera ku 1000. Muri uko gutsinda abari bashyikiwe na Amerika, Fidele Castro yasaga n'usize amaraso ku izuru ry'igihugu cy'igihangange kandi nticyari kuzamubabarira. Nyuma y'umwaka y'iki gitero cyari kimaze gukoza isoni abanyamerika, indege za Amerika ziperereza zasanze ibisasu bya misiri by'abasoviyete biri muri Cuba
mu gihe hari hitezwe ko intambara ikomeye y'ibitwaro bya kirimbuzi. Perezida wa Amerika John Kennedy yagize ati ahantu hatandukanye hari ibisasu bitegurwa muri kiriya kirwa cyafashwe bugwate. Intego ya biriya bikorwa si yindi atari kugaba ibitero by'intwaro kirimbuzi ku gice cy'uburengerazuba bw'isi. Ibihugu by'ibihangange byarebanye y'ingwe, ariko umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Khrushchev niwe wemeye bwa mbere akura misile muri Cuba. Amerika nayo yemera gukura rwihishwa intwaro zayo muri Turukiya. Fidele Castro ntabwo ihagarariye aho ngaho kuko yerekeje no muri Afurika mu kujyanayo amatwara ye. Ibihugu byari byishyize hamwe by'Abasoviyeti byashyize amafaranga menshi muri Cuba. Isukari yatunganyizwaga muri iki gihugu iba nyinshi, amato yabo akuzura ibyambu bya Havana azanye ibikenerwa byinshi ngo bagire imfabusa ibihano bya Amerika. Nubwo yafashwaga n'Abasoviyeti, Castro yagaragazaga ko Cuba ntaho ibogamiye, ariko kandi yagizaho ahagarara cyane cyane muri Afurika, ahashyira abasirikare b'igihugu cye bo gufasha abarwanyi bari muri Angola na Mozambique. Muri icyo gihe kandi mu myaka y'1980 politike y'isi yari irimo ihindagurika. Iki kandi cyari igihe cya Gorbachev, Glasnost na Perestroika biza kugira ingaruka mbi ku mpinduka za Castro. Abarusiya bahise bahagarika imfashanyo yabo kuri Cuba mu kwanga gusubira kugura isukari yayo. Mu gihe ibihano bya Amerika byari bikiriho kandi imfashanyo y'Abasoviyeti yarahagaritswe, byahise bigaragaza ibura by'ibyakenerwaga hamwe n'amasoko atagira ibicuruzwa muri Cuba. Kwihangana kwaragabanutse mu gihe imirongo y'Abanyacuba bari batonze umurongo bashaka ibyo kurya yagumye kuba minini. Igihugu Fidele Castro yitaga giteye imbere ku isi cyasubiye inyuma mu buryo bugaragara. Hagati y'imyaka y'1990 benshi mu Banyacuba bari bamaze kurambirwa. Ibihumbi n'ibihumbi bafata inzira y'amazi bigira i Florida gushaka ubuzima bwiza. Benshi batwawe n'amazi, ariko cyari ikimenyetso cy'uko batagifitiye icyizere Fidele Castro. Nubwo byari bimeze gutyo, ku butegetsi bwa Castro Cuba yageze kuri byinshi kuko abaturage bavugwaga neza ndetse ku buntu, ndetse buri wese kandi ku rugero rw'abana bapfa bakiri bato muri Cuba rwanganaga no mu bihugu by'ibihangange byo ku isi. Aha bigaragaza ko abaturage bari bafite bimwe mu by'ibanze mu buzima bwabo. Mu myaka yakurikiye Fidele Castro yabaye nk'uyibagiranye. Mu 1980 Papa Jean Paul wa kabiri yasuye Cuba. Ibintu bitari gushoboka mu myaka 5 yabanjirije bitewe nuko Cuba yari ibanye nabi n'ibindi bihugu, nkuko yarebanaga ayingwe n'ibihugu by'ibihangange. Papa yiyamirije Cuba kubera uburyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwahonyorwaga. Kimwe mu bintu byakuriyeho icyizere bikanakoza isoni Castro imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga. Fidele Castro yashinze ubwoko bwihariye bwa politike y'igikomunisiti mu birwa bya Caraïbe. Mu myaka ya nyuma yagejeje ku butegetsi yagerageje kuyihindura, ashyiraho buke buke uburyo bufunguye. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi 2006, hasigaye iminsi mike ngo agire imyaka 80, Fidele Castro yahaye ubutegetsi by'agateganyo murumuna we Raul. Icyo gihe Castro yari mu bihe bibi by'uburwayi, ariko kuba yaragumye ahakana ko arwaye kanseri itazakira, kandi mu kwezi kwa kabiri 2007 murumuna we nibwo yavuze ko ubuzima bwa mukuru we Fidele Castro burimo kugenda neza. Mu kwezi kwa kabiri 2008 Fidele Castro yamenyesheje ko adashobora gukomeza kuba umukuru w'igihugu n'umukuru w'ingabo. Mu rupapuro rwasohotse mu kinyamakuru cya leta yavuze ati baba bambeshye nemeye kongera kuyobora, kandi numva umubiri wanjye utabishobora. Kwaba ari ukwibeshya nemeye inshingano zinsaba gukora cyane no kwitanga, kandi numva umubiri wanjye utabishobora. Kuva icyo gihe Fidele Castro ntiyigeze yongera kujya ahagaragara, ahubwo yakomeje kujya yandika inyandiko zigashyirwa mu binyamakuru bya leta gusa. Nubwo byari bimeze bityo, bamwe mu Banyacuba bamubonaga nka Dawidi,
washoboye guhangana na Goliyati ariyo Amerika. Ku banyakiba Fidele Castro yari Kiba nayo ikaba Castro. Nyuma y'urupfu rwa Castro abayobozi batandukanye bamwise intwari yaharaniye ukwishyira ukizana. Hari byinshi bitandukanye yakwibukirwaho birimo ibicumi. Ni uwa gatatu ku isi mu bayoboye igihe kirekire. Castro yashyizeho agahigo k'imbwirwaruhame ndende yamaze amasaha 4 n'iminota 29. Fidele Castro ni umwe mu barokotse impfu nyinshi cyane, kuko ubwo yivugiye ko yarokotse impfu 634 zagombaga kumuhitana. Uyu mugabo wabaye minisitiri w'intebe na perezida wa Cuba yivugiye ko yarokotse imigambi y'abashaka kumwivugana inshuro 634. Inyinshi muri zo bikavuga ko zabaga zapanzwe n'urwego rw'iperereza rwa Amerika CIA. Harimo aho yavugaga ko hari ubwo yaterwaga ibinini birimo burozi, isegereti irimo ubumara, ibifera bishobora guturika imyambaro, cyangwa bakamutega agafu bisiga karimo ubumara bushobora kumupfura ubwanwa bwose mu rwego rwo kugambirira kumutesha ikuzo mu gihe cyo kumwica byananiranye. Castro ubwe yigeze kuvuga ati iyaba kuroko kubwicanyi bwateguwe byabaga nk'igikorwa Olympique nagombaga kwegukana umudari wa zahabu. Ubwanwa bwe bwari ikirango gikomeye. Fidele Castro ntiyajyaga abura ubwanwa ku mubiri we, kandi yari afite impamvu zihariye zituma bimera bityo, kuko bwari burenze kuba ikimenyetso cy'indwanyi ikomeye. Yigeze kuvuga ati iyo ubaze iminota 15 ukoresha wogosha ubwanwa buri munsi, ni minota 5000 uba utakaje mu mwaka uri kwiyogosha. Icyo gihe Castro yongeyeho ko we yifuza gukoresha icyo gihe akora indi mirimo ifitiye akamaro aho kugikoresha ku bwanwa bwe. Fidele Castro yaje gushyingiranwa na Milita Diaz Barita, umukobwa w'umuryango w'abaherwe wari ufitanye isano na Fulgencio Batista wayoboye Cuba kuva mu 1933 kugeza mu 1940. Ari nawe waje guhirikwa ku butegetsi na Fidele Castro mu 1959. Uyu mugore we baje kubyarana umuhungu bamwita Fidelito mu 1949. Gusa Milita yasabye gatanya ubwo Castro yari muri gereza. Castro yaje kwandikira abagore babiri amabaruwa y'urukundo, harimo y'umugore we Milita n'indi yari yarageneye undi mugore witwaga Natalia Ruvuerita. Ayo mabaruwa araguranwa, buri umwe ahabwa yari igenewe mugenzi we. Nubwo nyuma Ruvuerita yatangaje ko umuyobozi wa gereza Castro yari afungiwemo yaba ari we wapanze ibusanwa ryayo mabaruwa. Bivuga ko Castro yabyaye abana 8 barimo umuhungu mukuru Fidele Castro Diaz Barita yabyaranye n'umugore wa mbere, wa kabiri Daria Soto, babyaranye abahungu 5 bose bafite amazina atangirwa na A. Fidele Castro kandi yarafite n'undi mwana w'umukobwa yabyaye hanze witwa Arena Fernandez. Aza gutoroka Cuba mu 1993 aho yavuye mu gihugu yigize nk'umucyarugendo yerekeza Miami, aho yanengeye Castro ku mugaragaro. Perezida Fidele Castro yabaye ku butegetsi adacana uwakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyo gihugu ku buyobozi bwe cyagize abaperezida 9 bagiye basimburana kugera kuri Clinton, nubwo bitaburaga kuvuga ko seya iba icura imigambi y'urudaca yo kumwivugana. Akaba harimo imyaka isaga 40 igihugu cye cyabayeho ku bihano cyafatiwe na Amerika, birimo iby'inkunga n'ikumirwa ry'ingendo. Bikaba byari bitangiye koroshwa na Barack Obama wasoje manda ye mu myaka 5 ishize. Fidele Castro yamenyekanye cyane mu gutumura ibitayi birebire mbere yuko abizibukira hagana mu 1945 ubwo yabazwaga ku ngaruka mbi ashobora guhura nazo bitewe no kunywa itabi. Yarasubije ati ikintu cyiza kiruta ibindi wakora ni uguha aka gakarito k'amatabi umwanzi wawe. Fidele Castro kandi yarafite inka yitwa Blanca, inka yasize amateka. Inka yahawe izina rya Blanca
ikaba yari umwe mu mishinga ya Castro yaciye agahigo ku isi mu gutanga umukamo mwinshi ku munsi, aho yashoboraga gukamwa litiro 110. Yoha kandi kimwe n'ubuhinzi bwa kahwa ni imishinga inyuranye yo kuhira bifatwa nka kimwe mu byifashishwaga mu icengezamatwara byo gutanga icyizere by'impinduka mu bukungu n'ubuhinzi bw'iki gihugu cya Cuba ahagana mu 1980. Fidele Castro kandi yesheje uduhigo two guca ubujiji mu gihugu cya Cuba. Castro mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu 1960 yavuze ko agiye guca ubujiji bwo kutamenya gusoma no kwandika. Umwaka umwe gusa aho yifashije abarimu akoresha ubukangurambaga binyuze mu bakozi bose n'abandi bantu basaga 100,000 ngo bigishe abandi. Ibyo byahise bigabanya igipimo cy'abatazi gusoma no kwandika muri Cuba kuva kuri 23% kugera kuri 4%. Fidele Castro numwe mu bayobozi bapfuye ashimagizwa n'abandi bategetsi bakomeye ku isi. Castro ubwo yapfaga mu ijoro ryo ku itariki ya 25 Ugushyingo 2016 byumvikanye mu itangazo Perezida Raul yanyujije kuri televiziyo y'igihugu, ariko ntiyatangaza icyamwishe. Wari perezida y'inama nyobozi ya Afurika y'Unze Ubumwe Dlamini Zuma kuri Twitter yagize ati: Kamanda Fidele Castro yari umurevolutionnaire nyakuri, yafashije Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere kwibohora no gutera imbere. Umuryango wa Nelson Mandela Foundation wohereje ubutumwa bw'akababaro unatangaza ifoto ya Nelson Mandela afatanye ku rutugu na Fidele Castro. Naho wari perezida Jacob Zuma yashimiye Fidele Castro uruhare yagize mu ntambara yo kurandura politike y'ivanguramoko apartheid muri Afurika y'Epfo. Ati intambara yacu yo kwibohora yayigize, yashishikarije abaturage ba Cuba kudutera ingabo mu bitugu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomoka muri Cuba bakoze imyerekano yo kwishimira urupfu rwa Fidele Castro mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miami niho hatuye abantu benshi bakomoka muri Cuba bahungiye muri iki gihugu nyine ubwo Fidele Castro yari ku buyobozi. Uwavuga ibigwi bya Fidele Castro ntibyarangira, ariko Fidele Castro numwe mu bafite agahigo ko kwandika mu gitabo cy'amateka. Utu ni tumwe mu dushya twa Fidele Castro. Ku itariki ya 26 z'ukwa 9 1960 Fidele Castro yavuze ijambo mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye ONU, ryashimangiye ubwenge, ubuhanga no kuvuga n'imbaraga z'umubiri yari afite. Yashimangiye uburenganzira bw'umuturage ku butaka hari imwe mu mahame y'ibanze y'igihugu cye kigenderaho. Agitangira ijambo ryabanje kuvuga ko aragerageza kuvuga biki. Ntawakekaga ko agera ku masaha 4:48. Atangira agize ati: nubwo batuvugiraho ngo tuvuga umwanya munini, ndabizeza ko mvuga biki nkwiye kuvuga. Ndanavuga nitonze kugira ngo nohereze abansemurira. Abamusemuriraga ariko bashoboraga kuba aribo babonye akazi gakomeye uyu munsi. Yarabanje afata umwanya uhagije anenga uburyo itsinda ryaturutse muri Cuba ryakiriwe nabi i New York muri iyi nama, aho yavuze ko ritacumbikiwe ahakwiye, ritarindiwe umutekano kandi rititaweho nk'abandi. Yavuze ko bibabaje ko bamwe mu bavuye muri Cuba baracumbikiwe muri za loji aho gushyirwa muri hoteli nk'abandi. Castro yarakomeje avuga birambuye cyane ku mpinduramatwara ya Cuba yari yagezweho mu kwezi kwa mbere mu 1959, ari nawe wari uyiyoboye. Avugaga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko zitwaye zirwanya impinduramatwara. Yanenze Amerika kuba yarafatanyije na Fulgencio Batista wari ku butegetsi, ariko Castro na bagenzi be bakamutsinda. Yarongeye kandi ajya ku byo Cuba imaze kugeraho mu iterambere n'imibereho y'abaturage nyuma yo kugera ku mpinduramatwara n'uburyo babereye urugero ibindi bihugu bya Amerika y'Epfo. Fidele Castro kandi nihanganiye ibyo yafashe nk'agasuzuguro k'ibihugu biyoboye isi. Castro yavuze kandi ku bushyamirane bwa Amerika n'Uburusiya bwari bukomeye, n'impamvu Cuba ihitamo gukorana n'Uburusiya kuko ari igihugu cyubaha ubutegetsi n'abaturage ba Cuba. Yavuze uburyo Amerika ifasha abanyagitugu ahereye kuri Fulgencio Batista
yari aherutse guhirika. Yemeje ko Amerika ifasha Perezida Mobutu Sese Seko wa Zaire kubera inyungu ivana mu mutungo kamere w'icyo gihugu. Yavuze ko Amerika idashyigikiye impinduramatwara ya Patrice Lumumba kuko yashakaga ubwisanzure n'iterambere rikwiye rya Zaire. Ibi yabyise ubukoroni. Umwaka wakurikiyeho mu 1931 Lumumba yarishwe. Fidele Castro yavuze ko politike ya Amerika n'inshuti zayo ku isi igamije inyungu yo gutegeka uko Amerika ishaka. Agenda atanga ingero mu bihugu binyuranye ku migabane ya Amerika mu majyepfo na Afurika uko byari byifashe icyo gihe. Mu ijambo rye yibanze kunenga politike ya Amerika n'inshuti zayo ku isi. Nubwo yaramaze amasaha hafi 5 avuga, asoza yagize ati: muri make twebwe abavuye muri Cuba turi muri iyi nama twamaganye ubucakara bw'umuntu ku wundi muntu no kubyaza inyungu ibihugu bikennye bikorwa n'ibihugu bikoroni. Fidele Castro ni umwe mu bafite amateka yihariye kandi maremare bitoroshye kuyavuga ngo uyarangize ukurikije n'ibyamuranze. Ni umwe mu baperezida bihariye ku matwara hanini yari ashingiye kwishyira ukizana kw'igihugu cye, atitaye kuri ba gashaka buhake, nubwo yagiye ategwa imitego myinshi ariko bikarangira ayisimbutse kugeza ubwo yishwe n'urupfu rw'ikirago. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Imyaka Kayiranga ubagezaga aya mateka ya Fidele Castro, umwe mu bantu babashije guhangana na Amerika kugeza yivanye ku butegetsi ndetse no kugeza apfuye urw'ikirago nubwo yatezwe imitego myinshi.